radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran utama wa ma adraka mal utama narullahil muqaddas allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musaddad fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafasin wa nafasin Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin Muhammad wa asbilil zalimin bi zalimin wa rijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ali ya Wali ya Musawwir ya Bukhar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafid ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubin ya Salli sunnatak du'ai ra'ataini. Akhiri suratnya.
Sama-sama. Alladzi la Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Inna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Silakan simpan mainannya. Yuk kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan salat sunat duha ini. Mudah-mudahan dan insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan sehat walafiat dan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, berkah halal, manfaat, berkah buat berkah ibadah kepada Allah. Lebih lagi kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan 1445 Hijriah ya. Tinggal menghitung hari ya. Yuk kita berdoa dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa yasabi sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahsan kuntum tubi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusur. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك الأبدان وشفينا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar